V Berlinu je odslej prepovedano imeti nož na javnem prevozu. Prepoved vključuje tudi plašilne in signalne pištole ter solzivec. S tem ukrepom dobivajo policisti dodatna pooblastila, na avtobusnih in železniških postajah lahko preiščejo kogarkoli, tudi brez utemeljenega suma, da je zagrešil kaj nezakonitega. Kršiteljem grozi do 10 000 evrov kazni. Za prepoved so se v nemški prestolnici odločili zaradi porasta kaznivih dejanj z noži. Kakšne pa so izjeme? Denis Čulum. Berlinski policisti naključno izbirajo potnike na podzemni železnici ter jim podrobno pregledajo torbe in žepe. Wir hatten zwei jugendliche männliche auf dem Bahnhof angesprochen und bei der Durchsuchung ist festgestellt worden, dass beide jeweils einen verbotenen Gegenstand in Form eines Einhandmessers bei sich getragen haben. Die wurden jetzt beschlagnahmt. Najvišja zagrožena kazen za kršitelje je 10 000 €. Grundsätzlich richtig. Sollte nicht bloß im Nahverkehr, sollte generell sein. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, das gibt mir ein gutes Gefühl. Lani so po vsej Nemčiji našteli več kot 29 000 kaznivih dejanj z noži, kar je za dobro desetino več kot leto prej. Polovica je bila nasilnih zločinov. Zgolj posedovanja noža ni v statistiki. Es ist eigentlich ein Placebo, weil wenn wir hier auf dem Alexanderplatz stehen, ist ein Messer genauso gefährlich wie in der U-Bahn. Deswegen sagen wir, ein generelles Trageverbot im öffentlichen Raum wäre der eigentliche Schritt und die logische Konsequenz. Izjema so med drugimi zaposleni in stranke v gostinskih lokalih na postajah, ki še vedno lahko uporabljajo nože. Za nadzor javnega prometa v Berlinu dnevno skrbi več kot 100 policistov, nekateri potniki so kritični. Ich fand sie sehr willkürlich. Naja, weil ich häufiger mit Kapuzenpulli kontrolliert werde. Es ist eine Scheinmaßnahme in meinen Augen, mehr nicht. Včasih so policisti lahko mimoidoče pregledovali le, če je obstajal utemeljen sum. Z novo prepovedjo pa. Wir kontrollieren anlasslos. Wir kontrollieren viele Personen, hauptsächlich aber auch jüngeres Publikum, die uns als Polizei eben bekannt sind, dass die eher mit Messern oder die auch mehr gerne ein Messer tragen. V Nemčiji so že po lanskem terorističnem napadu v Solingenu, ko je 26-letni sirski državljan do smrti zabodel 3 ljudi, še 8 pa ranil, zaostrili zakonodajo. Na javnih dogodkih so prepovedali vse vrste nožev, ne glede na dolžino rezila. Omejitve v javnem prometu pa določajo zvezne dežele. Finde ich eigentlich sehr gut und das sollte auch weiter so sein. Ich finde auch, meine Meinung, es könnte mehr Security an dem Bahnhof und U-Bahn sein. V Hamburgu so od decembra v javnem prometu opravili več kot 4000 pregledov in zasegli 78 kosov orožja. 117 so jih odkrili med 5000 pregledi v deželi Schleswig-Holstein. V Hessnu števila pregledov ne razkrivajo, so pa od februarja zasegli 50 kosov orožja.